Muay Thai Association of Meghalaya MTAM kan sa penong ya Kalumpung Elekai jong ka benta ka balai jong ka third Meghalaya State Sub Junior and Senior Muay Thai Championship and Pro Fight kaban long ha ka khat sau tarik hadu khat san tarik menta upnaya yong hapo side training center ni hu kinong Elekai ki ba khuding job ha ka ni ka tournament ha ki jing Elekai ba pher kin sa sha jiet na ka benta ba nei mi khmat ya ka jala sha Kalumpung Elekai National kaban pelong The United Muay Thai Association of India kaban sedang naduk ke Arpo Hundu tarik haduk kalai pui tarik ujemang ha Chennai. Intip ini pimpinan yang sesi nomor ba ke Muay Thai Association of Meghalaya pelong ya ka kadai ke balai Meghalaya State Level Muay Thai Championship at pro kata kadai hau khasau bat khasan mantau benai kemudian kan ka tayo ko pamta kata kadai hau Arpo Kulai ban ta andai hapo nihu ya nihu tega training center tega nihu tega kembali ke long kumni nomor ba ni hapan pukre ajin syai ke tournament kadai swalai benai kababiang kabri sabunai pen pukre nam tak state tournament bang yo ban select na bagi ni cinta ya nasional dan bai jingba ka jingba kidau ki bobon nomor ba kalong baik bang imdon kiring tengi hapan syukur request lani kerpat ya nihu dapat aja thor shadu original nang tei sport ka sai sibu borti te jingsha nila dei pelong na du ngai free pelong batun khe tournament nang ka nasional te kam dan rei kam lele ni le nu te kata tournament jing pelong asni yang hang tei po sai ting sudah tolong pelong nam ta ki sub junior bat senior tin thei bat chandra te metau snem ngila organize su ya kan ka jing pelong nam tai kin koi kru kata koi kru ka dei ka ba menta hapo wall kemut kelale yang koi kru competition kata koi kru kala belum kumpi kue gile kai kumki gile kai kue ki taekwondo gile kata yani koi kru ba kadai koi naka gile kai ke ba kadai ke Muay Thai te kadai ke traditional ke ba barok koi ke pertai ke buram ke ba ki dan ban atlet lan ki dan ban ta ba kanika jong kanika Muay Thai jong pakai ilim sebengi ong mengi teng iso wanong hadin bagi kena job nak kanika championship mendapat basyak select nak state tournament championship komod ki yo menrepresent na kamta ka national kebenlong hapo organize na ka Muay Thai United Muay Thai Association India komod kebenlong hapo Chennai komod do art ndu do like to me hapo kini kita job nak tei pat instrumen bangiru in rak biang kana instrumen bangin yo yang job nak bangin yo sei biang nang bahasa nasional bangin yo pat ban kre nak bentar bangin yo sebenarnya biang pat nak bentar yo cinta biang kawal nak bentar in penbenai kawal hanu kumlong jong rasmir ban ngapai mentau pun kin penbenai syah pot helan hanu kumlong na bentar ka youth ki junior jong ka youth